Platingka kan Nirmala Sitharaman ya kamang tingka jong kesorka pedeng na kabenta usnam araja apung reu arpunyo menta kesini. Penyar kamang tingka jong kesorka ya kesekilak petri di ya ka kiteraikar kan. Yok ke utili rel ba rel kinang ba ki ba yok ka kwat habi yero mod aku jing sports club hakakat yang benar keluar tingkah mentang ini pai nak kelengkeri tajam jong malawan kelawan ra ke benta usnam a ke balong kemang tingkah ya ke jing ya lenti hakot ya ke jing ya lenti long shinga bet ya tingkah ke jing penki dor yi ka bakambiang ba kane ka dei ka jingmi ha ba ka sorkar wa bam kapan pau ya ka jing tiu on the sacred universe since we assumed office, India's economic trajectory has stability, inflation have made even in time of disruption. Bakandai sin jong ka balong ka sin ka baning ko hagas ngi ublay da ka bakong da ka yuva shakti driven ka hajar apnyo kilai teli kar bakong san yang kinong chong shnong bat ban pentik na ka sa sab ka vika toward ambition with must also remain deeply integrated with global markets, exporting, attracting state investment. I want to express as we forge our way to economy. Kementeri Ketenat Plating na kebenta usnam arajar apun reu weng yan ngot ki kin thai nong kin do na ka jing do
kita bertemu ban penkelai kita kentai nak siapa jeng long try jeng kikar khana dan jeng long self help entrepreneur mat jeng ki self help group for building on the next step to be of enterprises. Marts will community-owned. Marts will community-owned retail within the cluster level and innovative financing instruments. Dagesni kelapan pau ya kelen kamang teknologi bertemai ban penkela ya ki jatan rai syaki karkhana ki balai bian teli ki kam temai hanong ken Agriculture to diversify enhance farmers' incomes and nut, sandalwood, cashew, in our hilly regions. All of them will be supported. Da ka jing thmu ban kentiu ya ka jing te po kari tingka ka Nirmala Sitharaman kalapan bana roy haki nyau teli ki lit ka mang tingka jong usna roy ka par lapen wandur bathau ya ki la Sustainable passenger system, develop 7 high-speed rail corridors between cities, as namely Mumbai to Pune, Hyderabad to Chennai, to Varanasi. jauh arpunyo da ka bapen bana ya jing pen ya sumarten rai ki badon jinga dei bat ka da ka bapen ya so ya ka jing duna ha mar hendai bat ki jing don ha ki jaka sumar ka sorka ka thmu ban penyo ya ki lat snong hapo ka shayushman Set up 3 new and education ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Tradition in Jamnagar to bolster evidence research, training and ban pin scam ya kum kari ai man sim ya jing ter war malas kelap lepat ba pin urlong ha ki ship house nem blap pin
por bawan raya kamang tingka jong kasor rio apunyo kapin ya ka jingkala na ka jing kibarit sya karu kamile kai ka babnya kai da Proposed to launch a Khelo in the sports sector by training centers with levels. Means of employment, skilling and job. Taking forward the which is set in motion in India program earlier, I propose a Khelo India mission to decade. An integrated talent and elite levels. The employment, skilling and job. Take nurturing of sports talent. Khelo India program to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. An integrated talent supported by training centers which are jong ka sarkar na kabanta usna bat kalawai kanti jong ke India ai haka perthai haka liang kayo ka kot batingka ang bado ula batay ya kani kamang tingka kum klan bor ka in India but इस बजट में विशेष कराए गए हैं। भारत के अलग बनाकर विकास की इस बजट में $10 करोड़ सफल अभियान रहा है। द्वारा ग्रुप्स का इसे प्राथमिकता दी है कि हर घर लक्ष्मी जी पधार के लिए शिक्षा को सुलभ बनाए bakmi ya katana raja apun rio apnyo halor na ya ki core technology shempa habakren shekila pathai kubor nyo ya ka nongrem ka basam ei ba ka jingtmu jong umintru rang ba dari India ka bak ये देश की 7 नए हाई बेंगलुरु चेन्नई से हैदराबाद मुंबई से पुणे एक से साउथ इंडिया में बनेगा रेलवे का बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनेगा और मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद मेजर कॉरिडोर आज बजट
दांकुनी वहां से को वेस्ट के साथ जोड़ने वाला Menteri Ketenaga Piyush Goyal ulah arhajar apa kaban pin scam ya kekerdan dia kum ke jakashna bat pin dia kemang tingka menteri ulah ya ro jongki karkhana ke bahe bat ke Goyal ulah pen palji ke berkhana ke badan kam ship kena baka विकसित भारत बहुत बहुत में ये सेट है जो करने की नींव रख तो ये फ्यूचर हम सबको प्रेरित ये के बात कोर्ट्स को नोटिफाई करना हो, डिक्रिमिनलाइज करना हो, सबसे अधिक रिफॉर्म इतने ulah ya ro ya ke menteri kita jong ke sor kepada kan Nirmala Sithara dan jing temu bat ke bapura ulah ya ro na jing mut tai la mingi kum ka senja sha ka nong prat lenti jong ka than mingi ulah Modi nak benta ke jing long IT ha ka roi ka par jong ka nong rem ya ki paj ba ha ka ranikor civil jar apun riu ha ka baki nong shong balat mau shalia bat kan kila penlong ya ka jing ki persya ya ka bahagia traders company kontrak bantai ya ka wa umngi kala sya keno balakhang kinong yalam ba kinong song snong jong ka tha ba kilalap ya ka bahe wat la ya ka jingbitar ba ka project ka ba mut na ka jing tua kendo penban ka pen kaliang jing kumkas no banwan pen I nakano ka jaka baki dei ban klong katokan nepor kini snam gi blalek tan apun riu le kat bamon igi jaka mentala kumba sibnai tam ngilawan pensangnya no nama tada bolak penkela kala ban tajan yang kador barsinong balat ini ke company ban penjot ya kijaka phai
Kanca Thailand. Pokong san ban kintiu ya ka than chat ha ki jong ka plat si tharaman ka benta ban penroi ya deng ar hajar apun riu apun nyo Assam, Manipur, Mizoram ya ka thai Dustur Hayana but Yana Sites in northeastern region. Region is a civilizational of a. I propose to launch a scheme for development in Arunachal, Mizoram, and renovation of temples and monasteries. Pilgrims. Ini phai chi keleng ka per ka Donald Trump Homeland Security and da ka Democratic tat hadu ni la da ki jaka sarkar ki dan ong makinong ba ki jaka puta lekai Sports and Youth Affairs uba wailat miki jong 17 ukiang nang division tournament ar hajar apusan hakyang nang ba state pedeng ka lat thalabo SC khimus niang SC kala kunno ha ka ba ka khimus niang SC ul ha ka jingshut SC kala yo ra ya ka trophy bat ka pisa ka ba shilak tingka kat ba ka ba sharem kala yo san play ya ka jowa na ka benta ka jingpen bhai ya ka jingte khat ru family of the wife hate ya ka drive Islam yo em hapok ka drive Sim benta ki hem ki ki wo phe ka juk yo na ho kan wa to I khim ki ne te ga usnya ku no khanai phi tri yong ni bang ki ka tender saja kan ka keleng ki benta jong hatura ka jing kriat degree Celsius ba ka japu yam ka hau menta riu punyo na ka shispa ka jing shet ka long khat khandai degree Celsius Sita ka sngi ka long riu pat ka degree way na ka shispa ai hatura shlong ba
ngin ya pet biang sa shisien ya kimat bokongsan. Wanra ka masjid haraman ya kamang tingkat ka benta usna rajar apun ruyo apun yau minta ka sini. Kamang didi man penkup nyau teliki lenting ya ki rel bas penyeso pau ka kuat hagari. Modi ya kamang tingka arah jor na ka benta keren. SC ya kanam ladu haka 17 yang keluar tingka ban kentiu kai. Ti paralok kat jong kethup kubor jongi menta ka janmet hadu bangin de sang bat phila shai kasngi